Ya mwana mutaalamu na kwariria nchoma itikuthira kiriana banini na kwariria makarika ja mwana kwajwa ni nchoma mushiari akethirwa akia mwana ndawa gwa kagita kanene na thina ije ikethirwa itikuthira na kugweta na ndene gukonie thina ije kiriana. Katware manto ja nchoma itikuthira kana kironi kihoma ketha mwana ukwina nchoma itithira omwanda wa cia nchoma itikuigwa chithira kwina gitu kimwe gi omba gukara wejaga mwana ndawa cia nchoma na atikugwa ukakara umuchenjeria ndawa cia nchoma aranyuite je ukamuchenjeria ingi omuchogia gisetirizing omwa piriton na riu mwana ukomba kugena gintu gitawa sinusitis kwendo gitawa sinusitis kana gitu gitawa sinuses kwena sinuses ira chitha china haja kwi sinuses chitha chia haja kwi sinuses chitha china haja na ndi kana gintu gitawa adenoid hypertrophy ikuthora mwana oku no karena thina ekuthora akimba tunyamu twitha twinyuro na haja na twi nyume nyuro kabisa na ndene icho twita adenoid hypertrophy na ndi mwana ethano karaigi aganchomete kuthira wike cibitari neti amurikwe neti ategerwe nuntu gitu kingi no ithara inya rimo mwana no uthugani inya kena kinyamatu twitawa adenoid tunene i nekaya kutha mwana kinya mwana itiume nayo na kuimba na ndi gintu giguke cancer ekaimba ndene na ndi twakara tukiuga inchome kawaida ko please ndingia na reko ja kuona mwana kwena nchomete kuthira bangi ukethera nchomete witika gikumuingania na kingi mwana akakara ina nchoma iuja kuingana au na ati gwita mamira na ugitureta ra thine matu mwana akameja kugia thine matu na kugia nchoma iu itigwitika ichumuingania ukethera thine mwe mwana akaraige akathine matu bangi ukethera mwana ena thina iu utuko ati kumba kumama imama kibabuka kaumbuthuka gokira karunga magitandene bangi agakaraigi thithi ya snoring agasno tingi mwana mami gatigati gatora karunga kumbuthuka rimwe ije karumo igintu aya bangi ukethera mwana no ikaragita mauji agita mauji na ndi mwicheke daktari kenda komba gugutegera mwana u na bomba kuringa inyambi cha ito postnatal x-ray wiringa wa nyumenyuro ikaringwa kiono ni yanara nyumenyuro ikukariate na iyo na nditona nyamuru chetha chingene ukona gwatuma daktari o ENT na wetaga agawikia thaithieta mwana etaga itonya mureu no ketha mwana okuna akarire bwega bangi na bokethera mwana ura ukarainga na inyuru wa ingorota aba performa abo thugunya class ine batumba gukura bwega batumba kuthapena kunogoka gukwega nuntu kethera mwana ria ringi mathajara batere kuthwa mami izo akungangana na gustruggle wikia miruki na ndiru nene kwara iro baigagua bwega na iro rino ndi abatete kuthwa class ine igitara na ndi bakuthoma ukethera mwana ora na ndi igitara riu na ndi abatete kuthwa concentrate class ine ire igirwa bwega na rigwa we kumama riu na ndi akaraithinka most of the time akaraithinka muthenya nuntu tuko atirethire twena ande quit sleep atirari na ande quit rest yani atanogokete bwega na atari na toro njege kumama kuna ndi ukethera muthenya rira kuigwa bwega irona rakuwa mwiri na ndi no jono okere ujo kamama na mwana ora kurukura ninto bibi muno class ine ukethera mwana kuna ndi arita kinditsirorieta performance ya skuru konete kuthongoma nuntu bwa thina iu ko thina iu chigashugurikora mapema kinya tomba gutetheria na betu bakomba kuthoma perform bwega skuru na bakethera kutha inya development ya mukurire jwao chui excellent kana aikora bwega ora kwagirite.